Okay guys, do you guys want to know what? Konon-kononnya lah kan, this week, this month will be like the new month for me, and this is will be the day. But yet, okay, before kita continue to that, but yet, okay, actually macam ni. So kita decide, okay lah, kita park kereta dekat luar daripada TRX. So kalau jalan kaki will take dalam 10 hingga 15 minit kan, macam tu. So macam kita nak buat exercise lah every time kita pergi kerja dan balik kerja. Itulah ceritanya. Tapi masalahnya, makin jauh kita park kereta, makin craving macam-macam. Teh o ais lah, kopi o ais lah, kopi ais lah. So macam nampaknya macam tak ada function je. Padahal kita baru je tanamkan azam dekat dalam diri. Okay, Marina, this is the time. This is the month before 2025 ends. You will lost like around 1 or 2 kilo konon-kononnya. But no, you know, in between, kalau siapa pernah pergi TRX, parking kat belah luar tu, ada kedai mama, kedai Cina, parking luar lah dekat area Liot Ing, tak tahulah sebut dia. Situ ada satu dulu dia lori, lepas tu dia jadi macam kios lah. Dia jual apa tau? Kopi ais kau, sekau-kaunya. So kita macam, alamak, macam mana dugaan tau, dugaan dan godaan. So macam first few day tu kita okay lagi lah, sekejap aku cut sugar, tak nak lah mana-mana kopi ais apa semua ni, bahaya. Tapi tak ada. Itu semua hanyalah mimpi dan angan-angan seorang Marina yang montel ni. So ni, yay, kopi ais. Lupa pula tu minta kurang manis. Astagfirullahaladzim, tak jadi apa guys, tak jadi apa. So nampaknya Marina kena carry forward cita-cita November ni pergi Disember. So kita ada sebulan lagi guys, untuk kontrol makan, kontrol manisan semua. Okay, wish me luck. Okay.